Ibu na suruh sapa kakak paturo mbak. Engko matoro kakak beni matoro muso mugut-mugut tuh ya. Tina lek, bahasa luar. Tak nyaman dia dikion. Bini kok ngamuk. Nah tak tanggung jawab berarti kak. Boh, kan lek tanggung lek, nyaman na lek. Tak tanggung jawab aja lah. Nyaman na lek kedua. Kayak bu tanggung jawab. Lah Tina lah. Ambil apa? Mak nyari pembantu sing ngodo. Nyari sekero, engko tak kira ndok. Nyari sing ngodo yo, arep bebek na lek. Kan lah tahu kok nang kok tak cerean. Kira juri apindeng kok lek. Tina lagi bentar kasabo boy. Laki banyak kak boy. Malah pente mare stres ngok dia. Kira juri ya bila sendok mare. Engkau nyakak kasabo lek. Tidur sate wima bu ibu na. Oh, tak keluar aja dah. Tinggal temu anak tak engkau benar. Tak nyaut. Engkau nyakak alo. Kasabo. Iya cek moleh. Tidungnya sabo sekali bu na. Iya, cara ngapusin bini. Bini belis, ibadah lakon lu ngalate. Dekik le mulai nala beres tibi. Mula jual aja, sajen tu tiap boy. Mari nala dekik la terang lakon lu kan kuat. Aduh, bu. Pola buat na lempoyo. Kedi kerkoci pun kok na. Ngamuk gua na, paling ngetai pambusa kali pun kok. Yang muda tempeng itu kaci hamil tu jangkau na. Aduh bu, ngamber ki. Remar ya singkuk. Ngali enak malah tampuk ngepil. Dari coba nyari laku tepat enak. Nyari laku. Curhat ke siapa singkuk rea? Salah. Baru mama pun ada emak ya. Kok cerita ke mak pun apa? Gusti. Berema Gusti. Bu namun cakap angkuan ni pitis langsung berema singkuk apa antara kamak puna ya? Antara kamak puna baik kah? Nyari solusi singkuk. Pas gila saya kelara. Masang panyerguk nih. Alhamdulillah. Paringi beres ora pocur ya. Mak Puna. Ya siapa mak jalmaan mak tak ndek pada pak gelu. Mak Puna. Apa mak anak-anak kini ya? Masuk dah. Lepeti mama, tak ada labang sakit tinggal ya. Labang saketeng buat na ye. Bode rumah tak ada labang ah. Wah. Oh iya engkau. Antus mak. Beremari ya buka nama. Lepas eteng angka, untuk kening tarjo ye. Labang sarah. Berat mak. Bisa lah mak.
Buat na ye, ducuk perak ngiteng aku Ya semo. berak, Mak. Sibuk ya, Mak? Biasa. Nih saya gendong. Bana mak tumben dia nak beda apa? Sing kok beda parlona, Mak. Urusan baik dalam. Hah? Iya. Emang kan cok ngakanan baik dalam ye, kolesterol. Benih baik dalam sejaria, Mak. Baik dalam segera. Apa sih gero ye? Segera tulang lunak. Bukan ye, lah nemu bayi. Mak, oguan darurat ya, Mak. Mak bisa darurat dah mah. Burma ya carita as. Tujuk. Tidak pakai tujuk dengan Dina. Ayo penyaman. Gila. Tujuk. Aduh, darurat si beremar ya. Burma ya, Mak. Singkuk telat, Mak. Apa na telat ye? Mun telat ya mak. Abek namun tandi saya penyetor lagi na. Ini ceria, Mak. Repot aja capi orang tua ya. Ya mau aja cabun ring tua palas jelasan. Paranying gua caca. Ariela kapilna lama suarana singkuk. Burma ya, Mak. Duh, Iya mun mbak na beni telat setoran telat apa ye? telat bulan singkuk Mak tak kutur. Kan mbak tadi laki ye. Terus apa sih mau cetol buen? Lapo, Mak. Singkuk ala kok kakar diman. Kenapa cetul mau sejaria, Mak. Aduh ye, engkau lah nyangka lah. Kardiman jaga penyakit. Mana pecetol di maan? Ya pertama singkuk uruk-uruk, Mak. Mak bisa bek na, arok-orok tak ngak jeria. Atak kelambian apa? Ya singkuk perak tapi sarung, Mak. Kak Kardiman keburu polana pusing pitangan. Minta uruk-uruk ka singkuk. Orok. Ya uruk, Mak. Beli mana? Iya, Mak. Bawa na ye. Ana cocok iki ngaki singkuk lu, Mak. Tabengkan kok. Iki tak rapat ada uring ki ya, Mak. Laungku ngaris ngisnya di ngagi kok. Remah pas, Mak. Berema ya na. Ya singkuk pitangan lah, Mak. Berapa kali pecetol buan wikar di mana? Temu kali lah, Mak. Meni kecelakaan jadi ya, lebu-lebuan pada. Ambil perperdimaan bek na. Jadi, Mak, singkuk tau ketaki, Mak. Pas. Ya, ngelonek boleh, Mak. Enjak pada muda geluman ye. Pasti perperdimaan boleh. Dapur puli, Mak. Singkuk nyurung apui pas sutuk masuk Kak Kardiman dari Budi. Mbak entah minta tolong. Minta tolong ke siapa, Mak, tadi uring. Oh, tadi mah ketek. Iya, Boleh. nyaman rem. Aduh, ya Allah. Mbak ye. Berema ya na dua belagang koi berema aja dia. Iya, berema cara nari ya saya tadi si kaluara serempi Lah, saka budi na tireng bini japang gempang. Kenapa ampar? Erep jadi ampar lo selot. Nyaman jangan nyaman itu lagi lep-lepen. Melihat spek buat aja dia. di mah meli tespek, Mak. Melihat tuku bangunan wah. Melia berempa, Mak. Belela lema. Saboy di dana mak cadar. Meletong. Oh, situ. Iya lah, Mak. Lah, tina harus nagar di mana lu nangkok? Sati ada mah kartiman. Tak tahu singkuk. Nah, tina lah kok sentara nyari kartiman. Icina singkuk melihat tespek ya, Mak. Iya. Ye. Ratin keng muda. Iya, Mak. Nyaman rem, Mak. Aman kan? Oh, mari prisni atun terang lah. Nangaleng kok nyakak terang lah ani serba kun ngangkok. Wak kartiman. Tepak deh. Man. He. Apa nah? Maram bulu kok bede parlona. Hah? Bede parlona kok. Parlo apa udah nah? Iya, parlo apa? Iya penting darurat. Macet parlo nongku dah nah. Beda apa nongku dah? Iya parlongku, mau tak parlo du tak mambu buat nah. Ya, marah kalau cok kor pia. Sia. Lah, Ponggok guna aja cabun buat nah. Apa parlo nah? bentar Roma Sandi salah ya. Salah apa kok kebut nah? Buat dia aja cabun sarombon. Engkau ada diri nyaka. Jadi gua nak sakak colok naik cabun kok. Bak nata ya ngandung. Kok? Mata
dia laporan kangko. Pente kok kali bunda apa? Nakar buan benih kalebun naman. Tapi tayo cerita kan kok. Cuk mari macet tol ibu nah. Ya. Cara siapa aja bunda? Ya. Tayo cerita kan kok. Tanya nak kebun apa? Ah, jangan nah. Jadi ya fitnah lah. Lebih kejam je lah dari pembunuhan nah. Aduh, cek orang yang saya bersangkutan saya ceritakan kok. Mi pas elaporake buat enggak ke polisian. Iyo kom mi berleber buat naman. Wah. Terus dulu. Lihat ya, abu lu cek perperengkok lah kan. Aja nonna. Hai. Abu lu bermaan ka bu nah. Biban mari pacetol nengi jedeng. Editor. Ro-oro. Pasti dia apa buat naman. Teti orang si dermawan nah. Bagi-bagi kenikmatan nah. Astagfirullahaladzim man. Orang sedermawan ruwa abri tunya. Abri PC. Abri bentuan. Benih abri tuuman budu. Jadi ya tak nyaman. Abri PC, abri tunya, abri apa pentuan. Tak nyaman. Saya nyaman. Ya beri jadi ya, tengku tanya aki. Kata ye, kamu tak nyaman. Oh, los buat nah. Bahaya lapor lagi buat naman. Ya, jadi ya tak dapat salah nah. Mak bisa. Kecuali teye tak endek nah. Pacedul kok. Arwah dianggap engkau pemerkosaan. Mau dilaporkan kok iyokom. Oh, jadi ya. Bocok teye nah. Tidak kok nyantir langsung. Pameran TV. Ya. Iya, teman. Suka sama suka kan berarti. Apa hukum mah? Berarti tak ada paksa lah. Apa? Lapor kina pemerkosaan sih kok libelian benteye. Jadi ya, boleh. Pas beremari aku. Latina torot nah. Harus hati yang melihat spek, man. Tina torot. Ay, pas tarot tongku. Batu tiungku tak kabin, Biban. Ya. Tak kira nah. Iya dah. Tak kira. Mak bisa ngucap tak kira, Ban. Cek ben kok itu bu luar. Pakai luar ben kok. Jadi buat nak berak tadi tukang sakit, man. Ah. Mon bodoh nah. Astagfirullahaladzim. Boleh, nah. Nyebut, man. Tobat. Nyebut benar ya. Mulai nah, mulai nah. Lah, Jangan kardiman terlalu tukang apa. sakit. Mana? Saya mundur tengah pentong aku sapu yan. Ngiding suara na sandal. Ah, deteng lah. Iya, Mari Lek. nyakak teye lah. Oleh Pak Lokeng kok lek nyakak lek. Nyakak siapa benar? Nyakak teye. Nyakak sabo lek mah nyakak teyek lek. Saya nyakak teye benar yo. Ning gua. Yo. Bek naning ku apa kali cek jer lek. Siap, kali buron. Keliak lek. Yo jana. Ya, Aduh, Bu. harus bijak. Apa teye dah. Sakit lek. Malah curi pas tepak bun buk naria. Cina, ingko, kok tak turun nang aleba na. Ingko man. Ingko. Ingko. Kibat teye kasar aja. Wah. Pengka aja lah. Si Murbis lebet. Murbis. Jadi mau na? Tak ngeding Murbis dah. Murbis. Jadi mah. Oh, aku toh. Wah, aku teyek dipanggil Murbis. Jadi dia mau na? Ini batuan beli tes pen. Hah? Tes pek. Ningko. Kebaik apa? Ningko. Oh, jangan kok tes pek lempu nak kira nama teh. Ya. Alhamdulillah. Tersingkungan dung. Kare ojo kakak. Oh, perak tanya. Ya apa cak nah? Cak aku dicuekin. Antar abul yo boleh kakak. Kastana yo ojo pentong. Mak, yang kok mari melela, Mak? Mak, kok mari melela, Mak? Ya, Mak. Kasak coba lah cuba senan. Di mama. Mana nengi jedeng wah. Terus berma cara ngangkuyur ya, Mak? Lah pas anu 20 boleh ima lolo raye. Mas coba raye dia. Kok kan tak pengalaman, Mak. Sono aki ya, Mak? Ya lecan beun raye. Sono aki ya nyaman. Oh iya ya, Mak. Duh, Mak. Mak tidak ya, Mak. Aburna berapa biki? Kuning tirak, Mak. Mak beda teh spek ngak jeri ya bahnan kuning tirak ye. Biasa na jeri ya bernami Radwan. Situng repirak, Mak. Mak bodo ye. Jeri ya biasa namun positif ye. Keri semi Radwan. Mun tangan dung arua situng peraan. Arya tirak kok, Mak.
ada garis-garis sa. Aduh, kiba-kiba dah je ya. Beremara dah je. Yang tos lu mak. Tadi ya tirak mak. Cila dicucu. Langsung tirak lah cu. Arya tes pen ye, benih tes pek. Mak na ye, lah puduangku. Makai putangan dong ya no iri ya pakun terak lampu na. Arya anu na listrik. Buah, singkuk salah ya mak. Mana di mana Arya? Jangan aku na suruh melihat toko bangunan mak. Oh, lah gendeng ku na. Tengko ngir-ngir. Sono iri ya. Nah, Ih, masuk ngir-ngir mak. Iya lah Kar, mana sibuk ngurusin ini pembinianku kayak di mana? Lacu aja dia malolo kok nah. Acina lah. Lacu nyarempet kajilah tidak bermasalah. Lacu jori ya malolo. Iya lah Kar. Apa geng? Buat nale, lacu pira kangkeng-kangkeng pira bona.